Veliki pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Mahir, danas sa mnom idu Kerim i Amar. Trenutno se nalazimo u jedinoj prašumi u Evropi, u Perućici, koja pripada nacionalnom parku Sutjeska. Danas se penjemo na Maglić, na najviši vrh Bosne i Hercegovine, na visinu od 2386 metara. Također večeras ćemo da kampujemo na Trnovačkom jezeru, ali o današnjem plan ćemo usput. Idemo sada. Evo, trenutno se nalazimo na prijevoru. Odavde se već pruža nevjerojatan pogled na okolne vrhove. A što nas tek čeka kad se popnijemo gore na Maglić. Ostanite s nama do kraja i pretplatite na kanal. Kao što ste vidjeli, auto smo ostavili na parkingu na prijevoru, a odatle ćemo se spustiti do Trnovačkog jezera koje pripada teritoriji Crne Gore. Tu ćemo večeras i da kampujemo. Malci, pripremite pasoše. Oficijalno smo na teritoriji Crne Gore. Još uvijek idemo prema jezeru i uživamo u ovom. Spustili smo se i u dolinu, a odmah iza ovog brda gore treba da nas dočeka Trnovačko jezero. Kažu da je tu i jedan od težih dijelova ove staze od prijevora do Trnovačkog jezera. Pa ajde da vidimo kako ide to. Ovako izgleda ovaj šumski dio. Stepenasto kamenje. Malo je zahtjevniji, ali dobro, polako idemo. Nas približavamo se jezeru, već ga malo i vidimo. Eno ga. O, prelijepo. Imamo ovdje i konja. Eto ga tu. Jedno dole još konja. Pogledajte ambijent. Idemo sad da nađemo čuvara Miloša, pa da vidimo kakav nam je dalje plan. Hoće li domaćini? Pogledajte ambijent samo. Ovdje ovi katuni, kolibe, imamo vamo odmaralište i ovdje ćemo negdje postaviti naš šator. Evo, završili smo račune sa čuvarem, o tome ćemo kasnije. Sad idemo da postavimo šator i ostavimo ove teške stvari, pa se penjemo gore na vrh. Postavili smo šator. Jezero vam neću sad snimati. Pravi oblik, kako ne vidi, ali vidimo sad. Sad bi staza trebalo da vodi skroz oko jezera i gore. Kad dođemo gore, pokazat ću vam izgled ovog jezera. A ambijent u kojem se nalazi je stvarno nešto nevjerovatno. Evo, čekam da provedemo noć. Nevjerovatno težak uspon za nas koji nemamo kondicije,
Ali evo, izašli smo na čistinu, već pomalo vidimo jezero. Ali nećemo vam još pokazati, dok se još gore ne popnimo. Evo, nakon 2 sata mukotrpnog uspona stigli smo do jednog od vidikovaca. Ovako vam jezero izgleda. Po ovom lakšem terenu odmah je sve ljepše i zanimljivije uvodati. Malo je lakša staza, teren. Sad idemo hop, 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 sve do onog gore vrha, a to bi trebalo biti Crnogorski Maglić. A nedaleko od njega idemo na Bosanski. Ajde da vidimo kako će to da izgleda. Evo, približavamo se Magliću. Mahir je blizu toga da posustane, ali još uvijek mu ne da. Ako treba, nosit ću ga na leđima, znači nema odustajanja, idemo do vrha. Ovo bi trebao biti Crnogorski Maglić, a poslije njega treba stići na naš najveći vrh Bosne i Hercegovine. Znači idemo, borimo se do kraja. Ne damo Mahiru da odustane. A ovo je pogled koji nas okružuje. Evo, ako sam preuzeo Mahira kameru da vam pokaže, ne znam da li se vidi jezero, sad je trenutno kod tačka. Evo još malo i Crnogorski vrh Maglića. Evo jezero dole, evo Mahira. Idemo dalje. Nema predaje. Kao što ste imali priliku čuti u mom glasu, ovdje se već sve okrenulo na loše pomene. Uspon od jezera do grebena je imao svoj utjecaj na moje nespremno tijelo i ja sam odlučio da je najpametnije da svoj uspon zaustavim ovdje i da sačuvam energiju za povratak do jezera. Evo, trenutno čekam Mahira da se popne, ja sam tu na najvišem vrhu Maglića. Na crnogorskoj strani 1389 metara. Tam malo dalje je Bejda vrh. Sad ću vidjeti. Dole je jezero. Nima dokle Mahir. I da li će uspjeti ući. Evo, tam je vrh BiH Maglića, najviši ovdje Crne Gore. Mahir ipak ostaje ovdje, a ja idem tam da probam. Nastavljamo dalje. Ljudi, tako je, nažalost nisam uspio. Jednostavno tijelo mi ne dozvoljava da idem jačim tempom. Možda bi uspio uz dosta više pauza, ali to bi nas dovelo kasnije sata, što nije baš dobro. Moramo se ipak vratiti do jezera. Treba se čuvati nešto snage i suzdostava kad se budemo vraćali. Nema veze. Evo, popio sam se na Crnogorski Maglić, koji par metara i višlji od našeg bosanskog. Baš mi je žalo, ali tako je. Nema veze, Amar će vas odvesti do tamo, evo, ja ga pratim. Nadam se da će i on uspjeti. Vidim da je uspon baš strm, ali eto, potrudit će se onda on snimi to. Evo, nakon što nas je Kerim ostavio odustove na 1/3 puta zbog neadekvatne opreme i nedovoljno kondicije, Mahir je ipak uspio nakon teškog napora da se popne do Crnogorskog vrha, ali tu je odlučio ostati, tu je otprilike tam, a ja nastavljam do našeg vrha. Znači, najbolje ja sam ovaki put prevalio džaba. Sad, ne, jednostavno. Jezda je vremena sam manje, evo zadnji planinari silaze. Pišite u komentarima je li se nekom od vas desila slična situacija. Da ste prevalili toliki put da dođete na neku planinu, da osvojite neki vrh, a da vas ipak nešto spriječilo, to može biti recimo vrijeme,
Ko u mom slučaju. Izdržljivost. Amar gazi do samog vrha. Evo je, znači, uspio sam ipak doći. Najviši je vrh Bosne i Hercegovine. Maglić, 2386 metara. Znači, jezikom se zapetljala. Sad ovaj uspon koji sam prošao ovdje, znači, bio su neki planinari iz Engleske koji su sačekali da vide da li će uspjeti tu se popeti. Zadnje planinare sam, znači, ispratio odavde. Mahir je tamo na onom vrhu. Dole je jezero. Znači, neće se ovdje puno zadržavati. Ali ovo je nevjerovatno. Ovo se ne može riječima opisati. Vrijedi, znači, svakog koraka, svakog napora, svakog truda, znoja, svega. Krov, znači krov svijeta. Idemo dalje za minutu, dvije. Moram sići dolu, ovdje sam spopio jer je strmo, nisam mogao ni snimat. Dole je jezero, pa se vidimo. Nadam se, predno. Evo sišao sam, tu je bio uspon, znači tu se teško može opisat. A ovdje su momci planinari koji su, znači, sačekali, ja i nisam vidio da su sačekali mene, jer sam išao da se penje gor sam. I tek sad idu, vraćaju se. Znači, svaka čast. I kakva kolegijalnost. Pa idemo sam dalje, uglavnom najgore je prošlo. Sad slijedi spust, ide i gor po Mahira, on vjerovatno čeka gor na vrhu. Mislim da ga i vidim. Ali tu je tu. Idemo dalje. Povratak iz ovakav teren nije nimalo lagan. Znači, koncentracija na svakom koraku. Jedan pogrešan potez može vas košta života. Dobro jutro. Evo, završili smo prvu noć sa kampovanjem. Već smo sklonili naš šator, doručkovali, sad se spremamo i idemo nazad na prijevar. Ovo je bilo prvo iskustvo u kampovanju i definitivno mi se sviđa i definitivno ćemo ponoviti opet nekad. Napravit ćemo još bolji video i možda konačno da se popnem ja na bosanski Maglić, jer ovaj put nisam uspio. Ali eto, vidit ćemo. Kad dođemo do prijevara, otićemo do vidikovaca koji su nam usput i to ćemo vam snimiti i otprilike tu ćemo i završiti ovaj video. Domaćini, sretno! Hvala! Evo, i mi napuštamo Trnovačko jezero i vraćamo se nazad do prijevara. Zbog umora koji je bio prisutan kod sva trojici, odlučili smo preskočiti odlazak do Vidikovaca i otići do Sarajeva na jedan dobar burek. Sve u svemu ovo je bilo jedno nezaboravno i odlično iskustvo, jedna planinarska lekcija zbog koje ćemo sigurno ovo ponoviti i doći na popravni kako bi se ja popio na najviši vrh Bosne i Hercegovine. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekoj drugoj avanturi. Ćao!